Uli Andi, Pwuhng ko kasunod kay Sek. Rujungataw lukayang waypakon, Pohnpei, dan wayakupur kasunti katuaw and Legislature word. O Rahnwet niya pang September 8 sa klimaw, Pahrek 3 sa kriyaw. O Rahnwet uya rahan kapayo an wayakupur kasunti word. Muna tayo man katla te patola mo tayo, laman pagi, naman ang kataw buyat. Sabul me Pwuhng o pagsawas pa ang upro na nila. Kailangan Senator ko, Kairong, katla mo tayo, ipan po na si Chief Clerk, on roll call. Senator Abram, Pein. Senator Kadkadaur Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Pein. Senator Tucker T. Daniel. Hey. Senator Souwi Pein. Senator Adelino Edmund. Senator Stevie K. Edwin. Pein. Senator Brian P. Exite. Pein. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Francisco L. Yuanes. Senator Helena J. Johnson. Pein. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Sendelina Leka. Pein. Senator Michael Mike Loyola. Pein. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Senator Erwin S. Novik. Amen. Senator Sheldon G. Knapp. Yet Pein. Senator Norbert A. Perez. Senator Mitaro I. Simina. Pein. Senator Jason A. Walter. Yes, Pein. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk, pagya sansal mag-trial sa bulman ka quorum. Ay man uli ang trial tiyo, uya sa bulman tayo sa karatan, katsumacam. Kay pa ni, wawlap, pangkupuran na nilap, wawlap, pangkupuran kalap ako, isyo ko, wawan ki sa bulman likand ko, nanalang ko, naganiyay ko. Wow tororong labalap kay tikoros ng balian triyak, momocho government, local, national, o purotong trial state, wawan ki Honorable Governor Oliver, Karyawan Kapna, Honorable Perman, wawan ki siyong kumulapalap, o yang amoy siyong kupungkan, wasaksit, wawan ki Vice Speaker, Lord Leader, Honorable Senator Kan, wawan ki labalap, Olo isa seriso, so masakan, o Phil Cabinet kan, and supplementary government would. Waon kumen Pohnpei chorus, Enginkehlap would, Pwuhng taga-Pohnpei kan, and Pohnpei onan way laut kan in Sampa. Rakat o patre ang uliba mail kan, nan uyakupur, kasunti katuwa would. Dahil kagan katla mo tayo, ay baan po na sa floor leader, Abram? Kailangan ko may Mr. Speaker. Unay pa niyang pagsungan sakasakar, jungal sikaran wow kapat-sapat kung kupuran kapat siyang sabon mo may laboy-boy of nilang masaksit, wan kun kamu speaker, wan kun vice speaker, wan kun melal kang pagkabayan na ropal senator pan koros. Ibil jungalan ko wow, ang Israel sabon macel staff kan may pasyang chel nan wasan yelamalam. Speaker ipasyang ran mawon kaping payamaw men Pohnpei chorus melil railgan me pasyang chailan men kapesekan may Mr. Speaker nuwaw men pacungan sagara momot
o pagik chailen ka kapantala apulpen sabul machail chairman. Agreement. Pagtaktaro Kariaman, Kailan Kapantala, Watawatan Journal o Alaltan Journal, Koros Mautung Motion of Masani Aye. Pwuhng Masani Show o Journal Enran Kasilu Kapantalar o Iban Player Bonus of Floor Leader. Speaker kasabali jungal sagaran wow. Ang suksit ng beliau sagaran mut kesampalu o pagik chailen ka suspend or torap business o ketilangpan item na basic real may special committee report. Pagtaktaro Kariaman, Kailan Katiyang Lempe Aisak Riau o Mia Kariaman Dan Motion of Tigers Katiyar Pon Lempe Aisak Riau o Iban Bonus Chief Clerk, Napitata Special Committee Report. Special Committee Reports number 08 line raise the Kriyaw Mapit Committee to on the Governor Sang Souwi Committee Silman. Speaker Bonus Committee na wait on Governor o Chairman Senator Carl. Kalangan may speaker kuburay buin kak pata sa bolmo special committee me para kar kami na puesen kak kapese return session in September with mayangaki Senator Movic o Senator Joseph imenuwa karak Pagkama, report kak kapandala buat kapin report memian kak apel pasang ban kupurakan. Kalangan juga. Speaker na child Kamal Miniteo. Chapaler o Nansapul Matal Uyakupur o Speaker Ban Bonus Chairman and Committee on Wait on Governor Senator Carl. Kalangan may speaker muna ban patoyang nan kabugawad ayin kak pateng sabol mamui sakaran wame patoyang ninlang nan mali tungal wala pang kupuromui wong ku vice speaker floor leader honorable member kan chorus niwawo karak men pagkikidailan kak katiyo may mayang committee and report ang mapit special committee report member walu da bilyari sa kriyaw tagal karyaman Agreement. Pagtaktaro Kariaman, Kailan Katiyang nan Masan Ben Standing Committee Report Walu Labanyar Riesa Kriyaw o Sabulman Kita Koros Mautung Motion of Masani Pwuhng Masani Show Motion Paitar o Kadkadaur nan Masan Ben Report Senator Carl. kalangan may speaker kasabala itong alwa pan kuburakan chorus
We are Kosantin Tatok and Legislature Sangat Japan Legislature Legislature Kaisap. Menan regular session kan chorus a kayuran committee yu bangken itita sang speaker. Peran kenkak pata legislature o kaunap ke kabina. Legislature ban patoyangan anu yalamalam santi o onabatar puenang kawitin kabina. Ai me pasan report what committee yu me kom kupuradaran mi me yang ang Senator Movik Lord Joseph ngai patang pesen kak pato pan kuburan kabina o KPSG me session what session in September and Parwat chapter o legislature on abatar ang kawitin kabina niat pato pan kuburan kabina sa KPSG Supplement Speaker Rahnwet Patang Legislature Kaisap. O sakar kita me Legislature patoyangan wiyanam kasantin September Parwat o onoper and kak ang kawitin kabina ong nan session wat. Session in September kinkak kinwuksang session kan koros puegi makin pasane yei kapaltan budget. Eri kawit pen budget mebasana tungal sakarata. Kupuran kabina mesan salong committee ay me padonang report area kumkupura puin kak kata Honorable Senator Movik o Joseph o sakarata niyoralap kawitin kabina. Pasan sa walmen kabina kawit ananin utut benen rasilu may apapali government watch nan tatangkan may bit budget o tatawtikan may Pohnpei sopay. Ire may kabina po kataw kasampal ki kawit pen budget watch pwede atay kat nan tiyan tatawag yung may pil kasampal sansal may Pohnpei state government kin utan ujud pon kasantin budget makin patotong Pohnpei nintuan kampak makin yang apali ananin government. Ari kawit penakan melel sang eksekutif o legislative an sana mau o pagpen kabina tudalan kak sawas peno apali ata ananin budget kan me patowantor karyaw ni reme kabina kawit kinkit me kasampal ki nantiyan tatawad epit ko sa nadiyo me legislature kamanatar en kak miya rob-review Pohnpei en katiyang lale puen check nintuan ilagan ko sa network Future Political Status Assessment Commission ewan ko kota puinin tatawag en kak itita o patoyang nan tatawagan rob-rob kan makoneng puen kak kawit ki administration what tapil administration in lakap yapan moment Pohnpei lakam pali ure mabil kasampal makabina KPSG mabit present riyasak and revenue in Pohnpei state answer what question natin Congress the question natin national government kamanatar puen kak patulang vital the Petrocor sansal person riyasak what nintuan kapatapat penayer pato ni 1.5 million ari sansal udut panamiya nan bungan legislature o kabina one monuat and the patolang wasam
kosonetian patolang an patotong Pohnpei state Pwuhng kameleleyu me utan monword to Pohnpei state kapina uchung resolution yu me legislature Kairong Congress o pilkawid me pan miya kupuran malanwaw me ban pilpeyan out of an resolution yu me legislature Kairong national government kay saglan irame kapina pil men legislature what and bil katkiyang tepatuanang kosandigan makonang a bit public the pending public infrastructure project kan me ken apwel nintuan monigan me ken patoto sang compact kawait word me sang Senator Movik Pwuhng anana pen project kan and mukit nanti and tatawad kawait din kabina me anana pen kainan penen kosantin tatok and me nanpungan office kan mapuka ke project pukat o peliarail office kan me pato national government kabina bil kamelela me project pukat anana and mukit niyan so matang Pwuhng sangon project what akan kak pil sawase anani sense makan miye kaitan tenan government da pil non private sector sansal masangon project what pil kanal eleta tatok toto men Pohnpei kakiyang payamaki nintuan project pukat e bangkat akan mokit ele iralaut payu what me pasane kupuran kapina on legislator what kailan el kupena o seki way nanti ang tatak magtay so by Rahnwet ani arala pimet wasakan may sotelela niwawo karakarak ay bagi yangay Senator Movik o Senator Joseph and kagiyang sawas o kawasak out of an report or alapot kalangan may speaker Kalangan Senator Carl Pwuhng kawewe and report Miete Speaker. Pag-pray ko na si Senator Movik Joseph Mamiran kapadapat Masote ako mo Senator Ned Kailangan kami speaker mo ni Bampato ay tunggal segaran kay Pwuhng wow and patang sa pulamang may patoya nila nanwasan uya lamalam ay tunggal segaran wow lapan kuburong may speaker wow ke five speaker floor leader lukin lang isa mauya chairman and committee and Ngilen to wait on governor ay tunggal wow ang honorable senators Koros wow ang men Pohnpei Koros dapat pato wasakan kat wasakan no yang pepe yang sabal matairu ya malam and mention Rahnwet nan men kapese kan kira kayu main Mr. Speaker kapeng on committee and Ngilen me wait on governor me and sagarega me pinin ko kusanet kaysak onabadara and tiala nan uyalamalam kasandi ketuabak nan September and Pahrek irayakan mesansal imenyang patang o kasaleda itungol kasampalagi o wan sansalong wipakon irakayu imawiyan ng beriyaw nan report may future political status wasage yang market sili peita ko madalan Israel katkati me pinin ko kusanet wat kusanet dier kotoro la sanger puina pesen wiala re waitoro hari irawat himanan padawan sansal me
sangan maman kamakidwa miya nan puinin ko kusinet kaisa. Ime miya rup and petek yairen inon min salatakin ran pukat. Maso miya sinwasa kaya nanan kamawla when mausang maawan met and ime sansalan on ton way pakon. Iragario mepit present riyesak Ngilen bilang kawewe me kaiden sabul men Pohnpei monim me Israel Congress kau uliya kau and we can state payo Israel they have the prerogative and tadongi present riyesak wo on palit Israel makasanidir met me and padalang FSM Petro irene be payo o patodiang nan line kalimao pan karyao o kemsaglan paragraph mepit pending infrastructure project ikapang kita masansal na report yawan warain executive bansel pelie o apaliata pending project Ibang patrawan karasarasagi project and win matelene. Sang kinakap len tiyati sambare risak sama. Menia irem rachiwo gelar bagtailen kakan. Imet itungaliran kapadapat may Mr. Speaker. Kalangan kami. Kalangan Wala ibang po na sa motion na, ibang po na sa mga Senator Mofik, mamiya iran kapatapat ng report. Kalangan Speaker, ay sa watch soto, tame sa salasang ren chairman in committee in wait on governor, ime sa salir sang number. Kalangan din Senator Mofik, Senator Joseph o Senator Carl. Ipan po na siya motion in return to Masan Pembiyan. Speaker. Masan Pen report. Ay. Na kamu Senator Yawanis. Kalangan ko Mr. Speaker, muway tungol wow kapatapat. Speaker, sutra debatable report nintu na essential ikapung ki sapulman special committee report kasel hawanan irapayo may Mr. Speaker kawewe mamia yakis langki kawewe kan mamia pui kamelele me irapayo pukat Legislature kaisak lokasanga. Amaman kabul-bul to sang eksekutif. Muman dahil bang pukau ketir mekut. Essential menampayo penting budget in 23. Essential magdahil bang kamanad. Nan yay karapan session wood. Ang future political status assessment kawewe toto mamia apnen tuan president ng API Senator Neta Masaniyo uyapan assessment yaw pilirawat may Mr. Speaker sulapat paturan legislature ikamelele paturan kapila Momon essential nan report, momon siyang ko'y bounce back on legislature. Yay may kawewe ma. Irabugat, hanso ray kita kata here, kusunnet yu manamandar. Ang FSM National Government Revenue Sharing, ikasampal kumet, ponintuan Senator Neta kawewe ma Israel National Government mawuyuya ay bang challenge sabi
utan repan niar pan kamanala utan repan Kairong kitail Pohnpei state mai kupuran Pohnpei million limau an kulang vital te petro poinanan kamasi kape mang Mr. Speaker porongan million limau kola puan town size ekis poinan fuel habulelemet saya kinta mekut sensa hari kamelele me pilih rawat legislature bil volunteer Pohnpei o Kairong Congress resolution ye me pagi rentok sapal kupur rail me sensa lelemet shorter respond ye ruya shorter wauniki sabulman legislature resolution me kitail wolian ki kala pin Pohnpei yo aramasin Pohnpei shorter me ko truya ya ang irapayo project kan speaker remanente them legislature melel committee public works jiwo kila betan sa warai irawat patrang ratibo ikamelele me executive panangat tilwute legislature memenpang kang round iropokat ye may kasambal ki ikalangan kiyang committee mawait on the governor arail kapureto uwewe ki ababukat pan kamakama legislature kaisya ko tanak tayo may Souwi ababukat koros kitail uyaya ang project miya sabul matail project me awarded there somehow national government college irabukat utan executive banane tok kita mauya makaitan shota tukpanan kitail malata pentingan project bukat legislature jiwo klara bukat may Mr. Speaker ye may uya kay actual statement pa may pangpukogi ang kakorongoy nanti ang pukogi ate kapupon ki legislature apa siya na mga bukat legislature ay siya ray tayo katakatawag year o kula siyang ray tayo Ria may Mr. Speaker kumail kupulay bil patruan may report kasilid yung kalangan ng committee ang may kain siya kato report yung may bang kasawi Irot tayo tayo makangkang raw. Ay ipatruan kamelele ni shota pikasan. Ababukat legislature apaliala. Mabit future political status. Lapalan politics mauyaw niya. Sabol matrail pali tayo kamanala ko siya natiyo. Kalangan Mr. Speaker. Vice President Tony Kumas, Senator Iwan, at Senator Harris. Kailangan ng Pwuhng Speaker ay sa karami si Pain, Pwuhng ngay, Senator ko. Imen niya nga kasalada iran at tada yang utong ata amawa ay sa kartaan kay Baniyo wow lap banggo Pwuhng KAPWARESOU Pohnpei o sabul mara ramaskan korupsi labalap kaitikan korupsi palian tria government memotso nan malwat speaker wawang kami vice speaker floor leader o yang honorable senator kan korupsi himbuan ki irail kan mabatang trail nan gallery o mabatang trail nan radio YouTube magandang po ay minyangata kasalala irayu po atabahan miya sa wewe melel mapitata 20% revenue sharing sansal mas nan sa matrail pa siya ng question na dinabasam revenue sharing 50-50 harian Pohnpei 50
50% in revenue sharing, taking aliale. FSM 50% revenue the tongi, 30% revenue the tongi, at 20% set up trust fund account kay near the airway state kin kokolang nan state in Pohnpei ruk sa iyap. Hari 20% maging kokolang nan in Pohnpei State Trust Fund. Sang nan in FSM Trust 50% to. Niyan siya may suma COVID lalat para tanan siyamba. FSM kamanala ko siya na diyo meron siya that 20% in siyang nan right 50 yo. Ang tripta ko lang ng state ko po siya kapalin COVID. Hinaw yung tatawaglan ng parent money regulatory sa Kriyaw. Ang parent money regulatory sa Silu. Congress, kamanala ko siya na di. Ugtala ko siya din 20% doon sa labang ko lang ng state ka. Melelong Pohnpei. Tama uyaw yung kasampal. Tatawag mauyaw yung parent regulatory sa Silu. Wag yung state delegation in non-Congress, ilata tama ramin tatawag yung neray 20%. Yaray lewang, state kan may ray wulwalian. Sansal, may istuman siya pong state in Rook, neray 20% o bangko purburlang ray long operation rentatawag ng fiscal year 2023. Ang Pohnpei State, kusinad magkamanaman law, and Pohnpei State sharing and 20% bang kulang ng trust fund. Mag-trial with ito ang gilan ng parent money regulatory sa Kriyaw. Israel will have a trial ng Congress. Pilata, huwag ang Congress na basam niyungsak. And the dog ang niyusangan mo. Mabahan siya laut lan po yun ang kasilin. May lalong at Pohnpei State Kalap. Ay may lada Legislature ay kamanala resolution yung pagi reconsideration and muyaw. Masyo ko na ang kapuputo. Thailand will tong kabagi. Traptanan pari yung tri sa Kriyaw. Suma COVID-19 lal Pohnpei. And lal Rahnwet kusa na daw yaman naman ito. Na-trial, 20% magkutuan Pohnpei State na pari. Kusa na daw, ruwa sa mga kulang, sa po yun cash, sa ipugdagla. Mamunia tispert sa ngayon national government nung wasa may tuktukaya, ibil suragak ko siya. Ibil ba niyang utong at pagbagyuan pura lang FSM Congress. Melel, na-try delegation in Congress. Hanggang utong at pagpagmamiyas ang legislature. Mamunia ang pag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 
Europe ka me layang madmadawan future political studies we are open and trial state government or national government. We have been the dog puka me kamelele me patukota madmadawa ma shogunang trial and play we value the trial studies nan structure in government mag-trial pat-patulala Rahnwet. Ari ka symbol. Ika sa ledado iro, Mr. Speaker, po, at ban miya sa wawayo mautaan mo niyo, tuko-tuko Pohnpei State. Revenue sharing essential, may nainabisam 50%, siyang nanirail 50 o 20 niyo, matay pagpagiran ka proto, pero ito, trial and tatongki, on COVID. Counterplan COVID. A COVID level trial, arawang ka proesang trial. A state 3 ka so. Hari, iwasa may minan chancel speaker ay kapinggalangan ng committee mo way doon may report kasilil mamiya kalangan ng Pwuhng speaker. Kalangan Senator Harris Speaker mga mamiya. Speaker. Makuprayin po na sa mga chairman and committee Senator Kairong. Kalangan may speaker kaysa pali sa karan wow. Pagi ananapan
committee and kak kaunsak tungal puko kawit kan memi sang honorable member kan asansal me report word ka identify me wiyawi kita kat kasambal ni rapayu me kapina kawit ka committee me wiya tungal priority o kasambal can will share the capacity yang legislator word menanti yang tatak word me panin busak la nampar panwat apakata ira bayu word pun wiyaki tungal priority ria po kemet kung speaker po kak yield luan tungal time on honorable senator Yohanes kalangan time yield on Senator Yohanes minute riyaw kalangan speaker imanan sensal ma future political status sito yay kapuyo kahit enter 20% to ma sayra takupo imanan sensal ma nan kapayo to fourth legislature komunitang ko siya what shooter manamanlan ni second reading the shooter cup my Mr. Speaker may kamera lang mawiyap pantal kahit di ako truro mawiyap my Mr. Speaker po kamera lang maninto ko na tayo uyaw waliya panaramasin Pohnpei o tayo experiencer magmagitin government anana assessment yawal miya kahit ang tayo pati siyang pa national government kawawa misleading mamiya ang 20% to ikamele lama nintuan senatorari sa mamasani ikamele lama iyay mapung wasa may tisakri utang tayo panawer ma isagistolol wala bang kapasa yang katay autato kilang petro ni sota me katay mangi ay uya waliya pan arama sinanani kaupul kisangan uya po kalangan Mr. Speaker Ang Senator Yohanes Masular Masunapan report Ivan Ponasya motion mamiya tayo dan retungitin Masunapan report Koros mautung motion Masani A Pwuhng Masani So motion po itan Koros mautung tayo sa pulman kita special committee report sa Rowalu Labanyari sa Kriyaw Masani A Pwuhng Masani So motion po itar o Legislature sa pulman kita special committee report sa Rowalu Labanyari sa Kriyaw Rahnwet Committee Chief Speaker, Floor Leader kalangan itual siguro wow sa parliament pacuan pagita ngata kamagut challenge kak suspend order o ketiap wali ng basic silu may unfinished business. Pagpagtaro parliamental ang katiyan ng basic silu yay unfinished business o yung may panuyawi dahil katiyan po ng basic silu o ibaan po na sa Chief Clerk Standing committee report number 5 giri seksulai ri sapriya mepet Legislature Bill number Riopki seksulai ri sapriya sang Souwi Committee on Education. Madam Chair, Senator Leko. Kalangan Mr. Speaker, amon iban yang patro patron pakita misaren kay puniyo wawang kakpatren sa pulmumito mo chungol misan saleten kan. Wan kun ko may Speaker yung makuchi, Vice Speaker Mikel, Floor Leader Abraham o honorable members Koros. Puli ko wawach by Mr. Speaker Koros may patren sa putray uyalam-lamin Rahnwet. Wow, nawalianti sa Pwuhng Committee on Education o Peki, walwat siyang kak sa balman kita Standing Committee Report 423-22. Pagkakariyaman. Ariamen.
Pagpaktaro karayaman dyan ang katiyan ang masan pen standing of the report pap kriyesak silu labnya riyesak riyaw sa bulman kita koros mautung motion of masan iyay uwang masan isyo motion paita rok taikat nan masan pen report. Senator Leka. Kalangan may Mr. Speaker ni wow men Patuan Wiyata EU Committee Standing Committee Report 423-22 and kak recommit on Supplementary Committee in Education. Kalangan pagpaktaro karayaman dyan recommit committee report pap kriyesak silu labnya riyesak riyaw on Committee in Education. Koros mautung motion of masan iyay uwang masan isyo pagpak may taro report what recommitted ang Committee in Education. Lord Leader. Wait, come with Chief. Standing Committee Report number Pabkiri sa Kunalay sa Priyaw Mapit Legislature Bill number Silpi by sa Kualulay sa Priyaw sa Committee in Finance. Chairman in Finance, Senator Joseph. Kalahanan ko may Speaker. Bunay pahan Pwuhng men Pwuhng yang Pacheng. Sabul mamoy maasen sa karatan kapeng kay puniwaw kan makom kacin Pwuhng uyayir o kalilikwa sa kan me. Kunangan to ko proto nan mumuat wan kin kom with Vice Speaker Floor o Honorable Member kan Korusya. Niwaw karakara men tata sa pulmo committee mo niyo yata kumagadiyo chadan kak pokata standing committee report ng pap kriyesak limaw debinyari sa riyaw maasa niyo sa pulman kita Kariyaman. Pagpaktaro karayaman sa Senator Joseph Thailand Katian and masan pen standing committee report pap kriyesak limaw labnya riyesak riyaw o sa pulman kita koros mautung kamaguto masan iyay uwang masan isyo motion paita rok taikat nan masan pe. Senator Joseph. Kailangan Speaker ni Honorable komadang ko sunod watch pagbekyo sang boy tito sang opisyon kabina sang sapul machay kan parosun mo ni men ni tasang wan mo ni upan siya kan Pwuhng po ang kapali chunto tok nan tangkan Pwuhng Irail utapalik yan ang choror kay Pan Division in Administration, Medical Services, Primary Healthcare o Dental Services. Wan mo ni watch patpajon wan chala wan lop riyanan isikut isupuki. Ye wan mo ni peita paan pwedeng chunto tok me sujuto tok ala. Eri Munawat banut pachola o palipan administration health planning. Chala nen pan pachola puenta kuya incentive om rail me tenawaray lar. Totok pan kan Pwuhng o chala walikit pan apali travel pan palu o consumable pan chala walinan riyakit o pagriya sa kayo. Pan Medical Services chala silop panan walikit o chala panan walikit panapali consumable o pa fixed asset chala silop. Pan Primary Healthcare chala lop walinan riyakit isupugi o pan tatokang pan consumable chala limanan riyakit isupugi o chala silunan panapali fixed asset o contractual services chala lop o pan dental services chala riyanan sama the silanan silagad papugi o paan totokang non-consumable ay mabats pa na uyata chala one lop wananan packet riyop kuriya sa kayo iwan mo naman question what pagpagay o inioralap my speaker Kalaman Senator Joseph. Motion and close the KAPWARESOU report. Masan Shaler. Miyata masan pen report. Motion and close. Masala raiban po na siya pagpagan rutung ito masan pen report. Koros mo utong motion o masan iyay. Pwuhng masan isyo
motion po itar og tayo tungtier masa na pen report koros mo utung tayo sa bulaman kita standing committee report pap kriya sa klimaw lebenya kriya sa kriyaw masa ni Pwuhng masa ni show motion po itar og tayo sa bulaman kita report pap kriya sa klimaw lebenya kriya sa kriyaw sa committee finance round. Floor leader. Kalangan speaker kumpura mo na iban Pwuhng yata kamu kita men Pwuhng begitak saya lengkap wang kumau kasamu amen ul kasampal managap kasampal yang baca yang wilam mensang Rahnwet suju Pwuhng lang ap marso ulang ye Paul Salvador sel ketkiyang ye lopol. Kalangan floor leader, kalangan Mr. Salvador, kakpatang Legislature Rahnwet. Kami floor leader. Nuwaw men Pwuhng segera memoto peguk challenge suspend order of business o ketiyang ban bill calendar. Pagportalo kami dari ketiyan ng basic payo bill calendar o ime banu yawi dahil ketiyan po ng basic payo bill calendar. Legislature Bill number Fiscal Legislature Draft 1 Bill for an Act amending Section 6S114 of Title 4 of Pohnpei Code relative to appeal from a determination of the Court of Land Tenure and for other purposes. Only Kairong team sa klang watawat. Kalangan bahan po na sa chairman and chair ko. Kalangan speaker ay tumalwa. Atrang salung sekretaran wa memiyayat wangi vice floor member kan rail kan mayam pacang time mention Rahnwet and gallery or masking gallery wow men beton ulianti sa umi committee in chain ko tuan yada kamu kecil umot watan ka kataropa LB number yapi wali sa kayo leban yalri sa kayo LT1 o kamanala ni kayo o kayo sa kalangan watawan. Riyaman. Pagpagtalo karyaman, Thailand katyan, ang masa na ban LB number, riyab ko wali sa kayo, lepenyal riyay sa kriya, wal T1, o sabulman kita. Paros mo utong motion ng masa ni ay, Pwuhng masa ni show, motion po itar, o tayo katkat ng masa na ban. Motion and close debate. Riyaman. Speaker, inagas ko kawawa. Sensal mo man try kamanalar piluat rong watawat kayo piluat mesong kamotela run and appeal on determination in sinagon sa pansang ran tuwaisak patutiyang ran taisak oniyan so water pil kobungalaw solmetay ko sanad na answer what tama miye appeal wat kun yalang appellate court tama katirak tama bagi option sa walang kobong isa pa we are inferior court appeal wat pangkan we are ulang na trial division pero ime piluwat song-songan apali kalangan speaker Kalangan Senator Edwin o kapesi ta kawawapan kamungutan ko sunod masular masa na ban kamungutan ko sunod ay pan-entertain motion and Thailand return to masa na koros mo utong motion na masa ni ay Pwuhng masa ni show motion po itar o tayo return masa na ban kamungutan ko sunod riyab ko wali sa kayo lepenyal riyay sa kriya wal T1 Pwuhng tayo bang katiyaw na kriya o kim sa klan watawat ay baan tonat sa chief clerk o watawat and lupuar and muarakan. Senator Abram, ay Senator Abis, ay Senator Artui, ay Senator Carl, ay Senator Taniel, Senator Edgar, ay Senator Edwin, amen Senator Edside, Hey, Senator Harris, hey Senator Iwanis, Amen. Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, hey
Senator Laka, Amen. Senator Loyola, Aye. Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Aye. Senator Ned, Amen. Senator Simina, Senator Walter, Mr. Speaker. Ay. Essential rapoitan usus ong kamutan ko sunnet riyap ko wali sa kayo labanya riyay sa kriyawal T1 A riyay sa kayo o karos utungata kamutan ko sunnet Rahnwet tay kamanala kamutan ko sunnet riyap ko wali sa kayo labanya riyay sa kriyaw LT1 Chief Legislature Bill number 3 by Sakwalulay Registrature Legislature Draft 200 Bill for an Act amending Sale number 10L-64-21 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2022 and for other purposes unuwatawat kayo Speaker Pohnpei na sa Chairman and Finance Kalakanan ko may speaker ibil men pleo to labo ni chungal sakaratan wa kapacapat. Iman ulian tito pata sa committee o yata kamugadi o challenge kak pagkata masani o sa palman kita. Kamatang ko sunod nampe silub ko pa sa kwalo level yari sa kriyaw. Kagutariyaman. Pagpagtaro kariyaman dahil katlanan masanapan kamumutan ko sunod silub ko pa sa kwalo level yari sa kriyaw LT1 o sa palman kita. Koros mautong motion na masani Eh Pwuhng masani so motion pa itaro tayo katkat na masanapan kamutan ko sunod o ipan pleo po na sa Senator Joseph Kailangan speaker ko sunod what ma-report pa uyawiyan ang standing committee report PAP kriya sa klimauri sa kriyaw. Amuno tayo pangkat lang nan wat kayo ay man offer floor amendment ng pagkisli sa kriyaw laban niya riya sa kriyaw. Nakamakit kagakariya man. pleo ma restatement ya May kamakit ko mamuha talaga pagkataw masa ni kamutan pagkatagalaan ko sunod ng pagkisli sa kriyaw laban niya riya sa kriyaw. Amen. Pagpagtaro kariyaman tayo ng pilkat yan ang masanapan floor amendment apkisli sa ew laban niya riyay sa kriyaw o sansal mamiya kariyaman pen motion o masanapan Senator Joseph Kailangan speaker ni Mochomot main speaker Rahnwet para to siyang sa macay kampahan muni. Ananapen POL. Chalariyakit. Arapen perkema legislature ka kuporeta chalariyakit ang kaknita ki isang pan travel o pachotiyong o palian Rahnwet POL. kailangan Senator Joseph ang kawewe mamiya masanapan Motion and close. Masalar, masanapan floor amendment of kisli sa kayo, laban niya riyay sa kriyaw, karos mautung, talang ratang tim masanapan floor amendment what masaniyay, Pwuhng masaniso, motion po ita. Karos mautung talang sa pulman kita floor amendment of kisli sa kayo, laban niya riyay sa kriyaw, masaniyay, Pwuhng masaniso, motion po ita, tayo sa pulman kita floor amendment of kisli sa kayo, laban niya riyay sa kriyaw. Speaker. Kamu Senator Joseph. Ni sakit mo moji bill men uyata kamu katig challenge kak consider floor amendment ng pagkisli sa kriyaw level niya riya sa kriyaw. Kagkariyaman. Amen. Pagpagtaro kariyaman tayo ng pilkatiyan ang masanapan floor amendment of kisli sa kriyaw, laban niya riyay sa kriyaw. Karos mautong motion na masaniyay, Pwuhng masaniso, motion pa itaro, tayo katkat ng masanapan floor amendment. Senator Joseph. Speaker no moch floor amendment what masung-sungan na pali kagban muni yung tokayan sa pulmatay na located. But pajon one chala real of one and packet. Essentially committee pajoyan ang tokayan so yung mo pajo walong report yung o sure recommend. Pwede so sa essential office no ay Pwuhng kita so. Remia communication yung siyang kapina pajon ni communication ng
Tap ko na isa kayo lepenyari sa kriyaw me kapina masani me chuanga OIA anso me gachkachawai o option OIA concur me apan ka kan tatok. Imoni was me ban tapun tena show charan moni me pachota ni grant you me tatok yu yaw pawe ana palis of Machail Emergency Center. Ni ora lab my speaker. Kailangan Senator Joseph o kapesa ta kawawan floor amendment of Kisli sa Kriyaw, Lepenyal Riyay sa Kriyaw. Miyatra maasa na bang floor amendment? Pamoy, Senator Yohanes. Speaker, may concern ki may Mr. Speaker. Lapalapan amount yung Chairman Kalep nila. Chairman, kapna masa niyo, miya in black and white, you say yung Amo abacho nan sabol mo communication we men nakataro po open ka wewe. Apo kaya siyang kapna ay men kiyang benefit of the doubt me we are official mo communication. Lapala na amount, may question. Saya baka pula ko pura child kachiro masa ni re nan mumu nan biyo ko pura siya malaro. Ri kamel manginchung penanana pen molie child sabol manikiya. Ay karapan na wait long siya ng bom. Speaker. Senator Yohanes Mawar. Speaker. Senator Edwin. Kailangan Speaker, mawasami ikis punupun ko yung consent word. Essential mo may project word, teper. Tegoros wewe project yung butaan banana na secure funding contract ko pa execute amount essential mo na ban tola o construction trip. Amme na construction trip year takpen additional funding mo may ako to gisapo mo yabanda to ko. Mo miye me bilpatron na me source of funding me ansuwa trapali building with niarel kamanada itara na pali building o imi patron me what additional scope of work me $200,000 pan apali sutra essential nan tame sutra itar me bana pali itar me ro to patron ang time me dana poinan tipso poilaw re Mr. Speaker, ito kasi may ipunat ki mag melaliw sutra itar sent me Pwuhng project what atame trip ki buimi patron wo ki mamiyesen ramas ka open up for bid kasi ka open up for bid agmal talamban SM moni mamiyayaro sutra itar ay tu ko puna to consent word kailangan Speaker Kailangan Senator Edwin. Senator Iwan Joseph. Patungan Youth mga florong Senator Movic. Senator Joseph Youth Florong. Senator Movic. Kalangan Mr. Speaker, mona iban yang pato, cungol sekretan wapan payan tame tuyang moy, tame kom tuyang gear, protong nan molwood. Onkin kami Mr. Speaker, Vice Speaker, Floor, Honorable Senator Kadkadaur, koros mayang patong Rahnwet. Kasampaliki tame sainsal po tame sainsaler sangren Senator Edwin korong pancentrat wiya ran tayo o Finance Committee soto utumata. Kayo karaba poyaki niyan sa maroparato korong centro yuwan kasale yang real meresuto kak chapta project ko law centro pan biya essential me centro pan kota tuan me kasans rakasale yang good up commitment yawi sang executive me moni wat pan patrota niya sai kamanaman ta moniet ariyo karapa me soto utungi koryao justification on ni tame anana pa Mesotrator, episotrator, tama ka sa lang committee. O
Kasiluniro, niya insaw me consultation niya uyang uwaye kasalita me soto kamanamandan mo niya uban tatok sang uwaye sang met kola likentame approval uyawir mo. Ari ikasambal ko po kitray legislature bill kasalata kay miya magtrailment datong mo nin unallocated kitray soto kasaneti o kitray soto kak po essential sange roaye magdal sa tukak tatong. Tama kareta ay sawat moni wa mayor kama naman sang renoaye muring kasansalata kay mayor me esutukatan kakan kama naman ta moni yawan tatok lukin tame submitted their sang governor's office o approve their ongnan budget in 2023. Ari imi kasale kita po ki essentialer me Esotro ka naman monia, purang ka oportunidad al o imenensan sa long koros ya karapan magtrace to ka manakita. Kalangan. Speaker, Senator Movic, bago proyin po na siya Senator Joseph. Tama siya Chairman, ito no Movic imagayo melan. Reason po ko pa siya ng report. Primary reason na pilutan Passured committee and should recommend po we ana pinto talk you me challenge mo angi mauwaye concur to show muna sa iban kamanata ari email dan seal supplemental committee at tungal recommendation na yo Rahnwet mo essential me uwaye concur ari ay rekan mo palata mo yung sa iban siya accept ang utan sa iban mo inanalo por allow to katukalang kapinan kaksapan essential me project were ilar, may suwan pa doon sa mong nakampare yung sama. Tauli. Pero yung ko lalamaw, kamanamantan ng 9th legislature. Riyo, paytag may pasoy ang public safety director, tama sa Sapwekeikat, anso may kamanamantaw, sa kaksak. Nirailawi-awi yung lalanso at kamakit. The main reason, the main karape me, one muni wat sa nanapegi, puilaw lan, tubison, assessment uyawi ang original plan mo uyawi yo one mo ni makran to pa jo 1 tao tanaba siya kana pali remen ko sa plan bil sa modification kay rawayang abil so jecha ay karbanar kalale to ma rekagan patik unallocated ay macha paydag chekan ni susu pa jo 1 magchayag sa pang deso ala may speaker ano parada competition and kutonan momotary project maudan concern me sanjalakan via overlying reason kay challenge ta kamana so be it kailangan may speak Kailangan kawewe siyang Senator Joseph, Chairman in Finance, Vice Speaker. Kailangan Speaker ay tungal wabang kubromoy Floran Northwood Senators Speaker moin irawat kasampal bagi sim technical kay moin nanay ang floor amendment me sutu patuto abu patuan kami lelem bon tata me patuto sang government in Japan bagay song-songan tapuna kasampal ma sawasu pan sutu nagla pwede tagora sumangi me kapayak lan totoo ko sang ni kapalan COVID-19 suka guyawi o ime etrap kita Pelkawiyawiyakan me petatahananwat bangkay batuwaran sang Director in Public Safety. Laulel me Committee and Finance Bill so pa Israel palianok sigati bipatuwan niya. O irawat me tama kita isong-songan tapun nanrairwat kawit pa o utpa uyawiyar nan 9th Legislature o previous administration. Arak sinnegas patuwata ikamelele me en tapon mo kung kakanagala tolul moin komumatan plan mapanto tongki wa mesansalet moin mesuda patong met awi batuan kami lelema yang so makreban batuan tekat kamanala wawut mam uya panto kan change order apa abang prala anak segatif ko kwentaur planeo ito talelki me wawut pangkanagala center wo Pwuhng kak unsya ko wia kon apali anan karwarukan mepitata lumum kapel salet
me palian public safety ya. Speaker, ibatawan utung kisin apun kuat yang tapun million yung sama memiyaw pangkaon sa kalapra at sapul material pais. Sang negara ba iman batawan pagi kita lero tungo timasan ba usus kila. Pagtalo karayaman tayo return tip masan na flora amendment of Legislature kriyaw le penyari sa kriyaw koros mautung motion of masan iyay Pwuhng masan iso motion po itarok tayo return tier masan na flora amendment Speaker, floor amendment out of order. of Legislature kriyaw le penyari sa kriyaw koros mautung tayo sa bulman kita flora amendment masan iyay Pwuhng masan iso motion po itarok tayo sa bulman kita flora amendment of Legislature kriyaw le penyari sa kriyaw Rahnwet dahil katkatan ang masin na kamutan ko sunod kamu Senator Joseph. Kailangan ko mo Speaker, Bilman Pleo, offer yung floor amendment ng Pwuhng Legislature Sulu, labi niya rin sa kriyaw o kamagat ko mo what's kailan sa pulman kita. Pagkariyaman. Pagtaro karayaman dahil ang katiyan ang masin na floor amendment of Legislature Sulu, labi niya rin sa kriyaw, koros mautong motion o masaniyay. Pwuhng masanisyo. Motion po itarok tayo katkat na masin na floor amendment. Motion and close debate. Speaker, Kami may kuproyen po na sa Senator Joseph and Equistre oral apeta. kailangan. Speaker, Rahnwet para daw sa Mataylobisin budget, pilananapan cash the POL, reconcile para ilsungal, munikan mapatotapan cash, salas lubukisi sa kuno so Richard. Ay mag-areta rin pagkama regarding programa sang watch nan pan travel o tapon nagyan ng POL. Kailangan ma-inspire. Kailangan Senator Joseph, miyatra masin na floor amendment. Masalar ay pan-entertain motion. Talang rutang masin na floor amendment. Koros mautong motion na masan iyay. Pwuhng masan iso. Motion pa itar. Koros mautong talang sabulman kita floor amendment of Legislature Sulu, laban niya rin sa kriyaw, masan iyay. Pwuhng masan iso. Motion po itarok tayo sabulman kita floor amendment of Legislature Sulu, laban niya rin sa kriyaw, Rahnwet. Miyata masan na Motion in close na motion. Loso Suski. Pagpagtarok talang ratangati masan na kamumutan ko sunod silip kapay sa kwalu laban niya rin sa kriyaw LT1. Koros mautong motion o masan ni A. Pwuhng masan iso. Motion po itar. Tayo rutang tier masan ben kamumutan ko sunod. Umuna tayo pa ang taula o ususki ni watawat kayo ay men declare tayo may sabal matay rule may require self-teen duplication and wiyawi o ime pan wiyawi o kamumutan kusunat word pan wiyalar LT2 wiki amendment silu magdahil sa bulman gitar dahil katlamo dahil o koros mautong dahil sa bulman kita kamumutan kusunat silup ki pa isa kwalu labi niya riya sa kriyaw niya wiyalar LT2 masa niya Pwuhng masa niso motion po itarok tayo sa bulman gitar kamutang ko sunod ni watawat kayo Rahnwet niya wiyalar LT2. Chief Clerk. Salamat, Mr. Speaker. Masyular ay panpon sa floor leader. Speaker, kailangan siguro wow sa pan. Speaker, wow men patungan sa kara mo mo siyang balwa so pagkakailan ka kran mo letiyo sa palpano wasat isip lakap. Speaker. Senator Joseph. Speaker, may point of information maasa mo rin pa kayo. Kamutola. Yung point of information, maasan ben percent riyasok mag-child ka sinuya. Hari, iman, matsuwala nga yung 5 cents worth in. Kamutola. Tama sa sang senator na di magayumel. Sa bulman Congress mo, ni Raima sa bulman kumanaman. Kusun na to, may babatawan siya po nga uyawita. Muna po ko po ang
come up in the Ewe state. Isongan mo man question ito, ipem, niyan so me, sa matay delegation bang kamagit. Au dara bangin, kachto da bachoto, alete, kupuran wait Pohnpei. Yawasa kupuran Pohnpei pacho ye child me apapali governmenting Pohnpei Rahnwet. Sa mele legislature. Essential message consultation we. Remungitata mo ni pachoto ng 21, tana 3.7, finance ko local 2.9 mateneleleto national government ko local met 3.5 recycle kaparag ben record nan 22 magdaigat katsulala pil projection no may sababil pa joon sabong ligam pil 3 point something million sa laban tiara tama elel teso amon me bam pachola pat petro pat no million limaw buku projection no law siyang won pachoto re chailan pariyaw biro Riyabon melel dama sa senador manamanin kamanata muni o gatskiyang wasamermen totong inan win Pohnpei Congress me sa bulman kun manaman siya. So sa bulman chay ngap ipem no konang muna bangan kamukita consultation ng kakuyaw. Kailangan man speaker. Kailangan Senator Joseph. Kailangan event yang ito Shire mai reme essential sang kami Senator Joseph melel me patutan mo ni Koros me patola FSM ye congressman kemana-mana hap ngai me yang kamelele me moni kan Koros me rek ta Pohnpei supplement haramasin Pohnpei Mewewe 100% in monio utan ban mie sabul material teatai tinggal PPM yaw tame ban totoke riyang padeng kamuyo Senator Net melel mirai me tinggal kemana-mana patrowan dan di kosonet hab tail korus mangi me moni kan me rekrekta o patro tila rail 100% rekrekta sang Pohnpei 50% di rai kaproeto ni kosonet 50 rokoleti hab memelelo supplement win Pohnpei 100%. O imenen essential me bilutan mo in kitay bil ka mo in Congress bil ka kawela ko sunnet. Putan essential me 30% din me ban me na local government kan based on 50%. Nan supplement ay person patrowan me 100% din mo ni marekrekta pan kolang local government. Rutan Congress pilanane karong-karong ang meled trial o local government kan. Yamumon muni ban purotong trial. Iyang kamelele tama sansal mirail man kamana-mano. Amnituan olin Pohnpei kayo uliabe utan ranane karong ay trial. Pwede utan sa pulma trial muni po 100% of that money. Kalangan Senator Joseph ong kawewo mami. Kami niya masan ben nani retoror Speaker. kami Senator Vice Speaker. Kalangan Speaker, kalangan kami pamusay kang motionin kamaltiyo aragdekat nani retoror Mr. Speaker. Kalangan mo in robot ng kamti silmano me area ta sangan robot kamelel present riyesa ko ab kamelel ikapeng ko yaw tapan robot rapel ka kay buti kubur kay po tralang ka katres irobogat me nenen kanar pil kasambala ang katay ab Speaker mo in kawewe ka kasambal ko tama bang protong ko trial ninduan Israel sama trial ko ako kono pana pasan ko sa natin na sa magdal tong ko sudah ban tuk sam presently may sak kahit ang presently may sak sudah ban tuk sam or sang nagubrumaw tama san salo kuburaray mo niya ban to ko ma trial ko sa makalabaw Pumawata ko tayo pangin,
Kalian executive masyurok silgaw kis ko ng parolang president o congress ap silgaw to kalangan to president. Manaman ang kita muni ko mimeran congress. Ang nuya pang kanina merakalangan ko bertong kecil presentri isa ko. Arniya so mo kecil puro kita tama kamanaman. Ele tarutan uya pananano may nagispantala at nagisarwata kala. Abo nagiyar. Arya pwede ko sunit yung mo. Tama kami ilil pa. Akakwa kita kala. Ul malawlaw makinuwa kita utapan ko puraray. Ap tama ka sambal pwede yan toko state in Pohnpei, Mr. Speaker. Sapal material Kairong and nitungit. Kecil pagi Puhrang. Ni resolution yung ibatuan kami lele finance panak karya to kasulu. Iwan sa wapan labutak. Tama ka sambal. Pulay kawiwakan kayo. Uy bagonin Pohnpei yan. Diba panganta? Ang tama kita kawiwa. Wala kay laban government and Wayne Pohnpei kawala warapan yang kakela ka to buko. Reatyatki out of 1% release ako. Ayat ko na ramasakan. Tatuan way. Ay tungal pagpag. Lelayo, lelran tayo. Magmagit speaker. Kilmasul bagi anan way. Abu sudah beram patuan anano. Magmagit kita balwaray po. Kami alala meni ay puko. Tebel puko ki papa vice speaker. Magtinanan. Ngami bang uyatan poita. Abu kami alala me bang poita. Sabul material wali apa ako or kuburakang sabul man ki kuburan kabunglalan ng Pohnpei. Tama ka sambal, resolution na asan kami tiyo kono nga polar, utay suntok, nuwan kang koros, wan waryo mo kono, and kamakit, pagtalutan na nanan miliyan limaw. Ariyasang ni, iro, Mr. Speaker, kahit yun nga, yarmasan kapagap man. Abrawad, ipil gano'n yung kapagap ki, and paita, pwede kamapan mo yung Pohnpei. May tungal loan triple, ay tungal mong yung matamatawang kamil wali batrail ko, kupuraray pa ang kalangan. Kawitan ngayon sa raw nagtatok. Ara Mr. Speaker, iyay tungal sa karatamet, ele puloy bukat apaan waksang kupura naman. Abu kamil lang iya. Ara masaman ni ibang katungalap kay banasan tumbaya, ibang kamunga. Abu ngayon masamuna ibang kayong sintungal may apaan tungal. Ayay tungal sa karatamet. Kalangan ng kami speaker. Vice Speaker, makupura, mo imanan siya sabul matay taxis kan meragregta patulang FSM. Taxis kay meragregta sang Wayne Pohnpei. 100% in mo ni bukaw, sabul matay. Men Pohnpei, men net nan stowakan. Kikilong ato ko po, o papain tax bukaw. Kosonet, makosonetin nenay sentro. Me ruwaseta 50% and patoto retail, 50 rand pain kosaneti. 100% utan sa pulmatay sentro mo kan. Mawawag marapambil kito 5 million no, 30% in money pambil patolang local government. Mo ineo magtailan ala kupurag tailan ka kaway trail ran bukatala kosanetin FSM. 100% tama state karikatan protong state ka. Pumuiniyaw may pilalata kamugutin political status commission mesansal try mamasa ni sangar rante ko pilalato. Uya ben nenen sient may sapay right sa Pahrek. Kamu Senator Yohanes. Speaker, nan miscellaneous. Senator Joseph Komkupro iban puroi re. Kamu Senator Yohanes. Isruban yang patruan tama sansalan committee, special committee report. Kusapul matay bali at magtay biyaya.
eu pada kapur kita. Tama mensair, remai Mr. Speaker, uya pan supplementary to talk on floor amendment. Imur side out of order ng kapan ang supplement chairman in finance floor amendment. Akmay kupura, kupura chairman in finance. Nine supplementary rule 1002 utan floor amendment yung mapan wamoni utan justification pan mia. Asirubang wait low nan road. Ripatuan med nan iraturo ko. Imentano challenge floor amendment pa po wow ay man kataman di territory rule. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan, Senator Yohanis. Kaya comment Mr. Speaker. Magubroya, Senator Joseph, kam masa ni miyay roriyaw, makom miyay. Isula manawala po yung point of order. Kaya comment Mr. Speaker. Chay kamal. Chay
Alok tayo katkatanan. Speaker, Motion yung may ayatalan Rahnwet yung sa palpan ng lakap. Ay. Speaker ka, point of clarification o motion ng Trayman sa palban na lakap. At saan may imumon motion ng magtalan Rahnwet yung sa palpan ng lakap. May ito sa pangalang. At saan may resolution yung mapitata taktay mamasa niyo 30% 20% revenue magtayo mamasa niyo assign ng committee finance may istupan siya bungala essential may raban report ansyo karan Hey, Kadkadaur and staff, the board show mau. Speaker, kawai Senator Aksay Mr. Speaker. Yaleta muhimuhin oral report la cha assignment kong Kapukaki Health ayo. Pinta floor motion real na alam mo yung isang mo ikak oral report ila cha apang matang. Kariman. Pinta. Speaker. Okay. Senator Aksay maabot man sa palpan ng lakap. Okay. Kumkak oral report to buya siya may oral report ng bang ray-ray ha. Halaan. Kamu Senator Edwin. Mo speaker agak oral report abutan assignment na banana report lang nan report. Wag legislature wiyaga kamo kita mo. Minda agak oral report abutan ko to committee report yo banana na pitay. Kailangan ng kawait sang Senator Edwin. Kumkak siyang ki oral report abutan written report pan follow. Masyalar ay pan entertain motion ba miye? Miye de pakair sang masyalar ay pan entertain motion talan Rahnwet yo sa palpan ng lakap clock isyak. Koros mo utrong motion no masani Motion no. Pwuhng masani so motion po ita rok talan Rahnwet yo pan sa palpan ng lakap clock isyak.